Ушул жаңы жыл алдында айылдык маданият кызматкерлеринин, демилгеси менен бүгүн өтүп жаткан кыз жигит Сармерден оюнун ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиз. Бүгүнкү демилгени колдоп, эки команда болуп, кыз жигиттер беттешип, элибизге руханий азык тартуулар жаңы жыл алдында жакшы элибиздин жакшы маанайын көтөрмөкчү. Эмесе ушул эки командага тең ийгилик каалайбыз. Катран туугандар, Катран эли, мен дагы сиздерди алдыңыздарда босогаттап келип турган 2022 жол бошчулугуңуздар менен өзүмдүн атымдан бардык районубуздагы маданият кызматкерлеринин атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Алам айынан башталган тергенинен айтып болсо керек. Маданият таушасыңар эле элдин ичинде, таланттар элдин ичинде. Буга күбө бүгүн сиздердин аймагыңыздарда өтүлүп жаткан, жаңы жылдын алдында өтүлүп жаткан жаштардын Сармерден кыз жигит оюну. Бүгүн мына ушул оюнга Лейлек райондук электр тармактар ишканасынын өзгөрүш бөлүмүнүн жигиттери жана биздин Орман Сапаров атындагы орто мектебинин мугалимдер эжекелер командасы беттешет экен. Бул эң жакшы жөрөлгө. Буга чейин дагы мындай иш-чаралар өтүлүп келген. Мен учурдан пайдаланып мына ушул Катран айылы маданият үйүндө иштеп жаткан маданияттын мыкты кызматкери Полотов Абдыбаев агайга, анын жардамчыларына, ушул жердеги маданиятты колдогон жергиликтүү бийликке, аялдар кеңешине, жаштар кеңешине, жалпы кызматкерлердин, маданият кызматкерлеринин атынан ыраазычылык билдирип кетем. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Анда оюнду баштоого уруксат этиңиз. Кутмандуу кушбак күнүңүздөр менен, ардактуу көрүүчүлөр. Жаңы жылдын алдында жараткандын дагы бир жакшы күнүндө сиздер менен жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Ассаламу алейкум, кадырман калкым. Эски жылды этектеп, жаңы жылды жетектеп, жаңы жылда жүз көрүшүп отурганбыз. Ошондой эле жаңырып келген жаңы жылыбыз 2022 жолбош жылыбыз элибизге тынччылыкты, молчулукту жана топчулукту алып келсин деп ниет кылалы. Элибиз эсен болсун, ден соолугубуз бекем болсун, жерге бизде тынчтык болсун, жүзүбүздө күлгү болсун. Кызылдары, бактары, сүрөп турсун жашкары, кызыл оюн кыз жигит эрке бала, ан демесе Сармерденди баштайлы. Бары өнөрдү катпайлы, бары күтүп жатпайлы, таланттар
çogulup, anlamese erkecine Sarmerdende başlayla. El köngülün açkandan biz kaçpayız. Sizler üçün ırk gülgünü taşlayız. Bizi koştup kulak salgın kalayı, жаңы жылдык Сармерденди başlayız. Örüşü tolkusada çenebegen, özünü kenen bulup önördegen, körölü örüç keçiret körölgödön, önördü bugün kız yigitti Sarmerdenden. Obuluğun obondurgu ötörü erke bala. Kız yigitlerden kerimetini nuksak dep, suusun hana ırın jutsak dep, ayagay tamşanıp durgan körgüçler üçün jağımlı urlardan jağımlı ötörü. Andamese kızını kırkça çuğu demekçe, sizlerden bolsun ördesleşine. Obay erke bala, andemese bizdin algaçkı ırığızdı Urmuş Sabah adındагы orta mektebi'nin en jaş, en sulu Angliz tili mugalimi Abdülkadirova Mahbuba Ejike Kırgızistan matbuy çıkarması menen başlat etsin. Oyun gülgül şartlı bastanı, öldürmüş kulaca çıkan, öldürme berücüğü, öldürme Kırgızistan. Ay Kırgızistan, oy Kırgızistan, öldürme Kırgızistan. Uşak seni bir aslanın, bizi karay kökü şaşkanın. Taza bada deni çıkalsın, taşkınay bir Kırgızistan. Ay Kırgızistan, oy Kırgızistan, öldürme Kırgızistan. Börele dolun başların, gölgeler karı yaşların. Köngülüsün köngü seni bilip, kırkını Kırgızistan. Ay Kırgızistan, oy Kırgızistan, öldürme Kırgızistan, kırkını Kırgızistan. Rahmat. Andamese şairciğe sizlerden sözden kapsılık kızınızlarga bizden Leylek Redinin özgörüş bölümünün yetekçisi Tolkunbek Aytarov, Canışbek Koçkorov'tun talantlı süygönlerin esindemi degenlerde cevap katar kaytardı. Bana
Жақшы бір шаңды өрдірға бердіңіз. Біз сізден өріңізға жақшы жауап қатары. Бізден жігіт елдігір Батқайымды қайтара ұрға берсін. Шамшиев Азрет бұл. Қара бір тоңын борына, алдайып ұшып ұшқанын, қара көз сұлуда қайымай қандай бір жаңа құш болын. Қара көз сұлуда қайымай қандай бір жаңа құш болын. To'nun boruna, udurul uçup uçmalar, sulmaka suluda kayılmay buyruğan canda kuş olur. Sulmaka suluda kayılmay buyruğan canda kuş olur. Aklımın başı akçalda, alay tapmaz paytaydım. Azgana oynap götürdüm, ey tatlıyım senden ayrıldım. Azgana oynap götürdüm, ey tatlıyım senden ayrıldım. Senden ayrıldım. Азаматсыздар, сонун чыгарма болду. Антемесе эрке бала бүгүн 2022 жылды тосуп алуу алдында турабыз. Ошол күндөн ушул күнгө бүгүнкү керемет жаңы жылга жетип келген, бизге жашообузга үлгү боло турган, кылымдан кылым алмашса, доордон доор алмашса, улуу бир сөздүн султаны болгон, улуу бир сөздүн туу чоңусу болгон эл оозунда макалдар айтылып келет. Антемесе ошол макалдарга кезек берели. Рахмат жеңе. Анда биздин балдардан макалды Саматов Замбеговага койсок. Адам кулагынан жаңылат, ат туягынан жаңылат. Атанын улуу болуш улук, элдин улуу болуш кымбат. Жақшы ескі сақалчы, жаман татын мақалчы. Эркексиң, эркек деп койсо, барбай акшы дегенсиң. Үйлөп койгон чанаштай, чандай акшы дегенсиң. Жақшы аял белгisi мырза кылат эрини, жаман аял белгisi кабада кылат эрини, карыздар кылат эрини. Эркектин кой сойгону кыздын сайма сайламынан барабар. Тар жерде аш дегенче, тең жерде муш де. Койдон не сартык, колдойбогон не тартык, эрдин не сартык, элине кылган иш артык. Таздан тарак сураба. Рахмат, эрке жеңе. Енді бұл мақалды айтып отырсақ, кешке чейин дагы айтып отырбыз. Ошондуктан кайрадан бир оondууларга кезек берсек. Антемесе сиздерге махалат эжекебиз жакшына бир чыгарма тартуулап берсин. Эсиңде бир ыздар, эсиңде
Анда mesela sizlerge Алтынбек Сапаров Айжарық деген ырды тартылған қойсын сіздерге. Сатылдың отбасы Айжарық, Айжарық, Айжарық. Бақытты айлады, айлады, айлады. Ай соғыш келген кезде, соғыш бір ай келер кезде. Болды жерлерді бақпасын айталы, айталы, айталы. Erke bala bir bütün bir çeçimge kelip oşol ayыл түндө бекем сөз беришкен экен. Биздин Акматова Аида деген кызыбыз ошол күндөн ушул күн күтөм сизди деп сыздап жүрөт. Анда эмесе кулак түрүңүздө. Saat 9:14'da asman yıldız bolganda, ay jarqırap turganda, sizni күтөм чоң жигит. Saat 9:14'da qara qashtu ko'zingizdan, balday shirin so'zingizdan aşık qilib aldingiz, qarindosh degan so'zingizdan. Qara qashtu ko'zingizdan, balday shirin so'zingizdan aşık qilib aldingiz, qarindosh degan so'zingizdan. Siz menin badirimsiz, dayım qo'rqib turasiz. Sizdi dayım ko'rganda, baxtliman ömürda. Siz menin badirimsiz, dayım qo'rqib turasiz. Sizdi dayım ko'rganda, baxtliman ömürda. Qara qashtu ko'zingizdan, balday shirin so'zingizdan aşık qilib aldingiz, qarindosh degan so'zingizdan. Qara qashtu ko'zingizdan, balday shirin so'zingizdan aşık qilib aldingiz, qarindosh degan so'zingizdan. Qara qashtu ko'zingizdan, balday shirin so'zingizdan aşık qilib aldingiz, qarindosh degan so'zingizdan. Qarindosh degan so'zingizdan. Cho'ng rahmat. Oy жеңе, қайыр жеңе. Бұл қарындаш деген сөз жағып қалып тұр сіздерге. Біздің қарағаш жігітіміз bir қарындашты да беріп қойсын же. Құдай бұл және Жақсы olur. Жақсы olur. Sen senin suratın çımayıp
Bul жаңыл maç, andi bese kezekti жаңыл maçlarga berip көрбөйлү. Ekөөz de ekөөz, ekөөz de ekөөz. Ekөөz siz ekөөz, bundan kandı öderiz. O oyunda ekөөz, bul oyunda ekөөz. Ekөөz de ekөөz, sudan kandı öderiz. O öyle demez. Anda kızlarga kezek bereli. Sizlerden жаңыл maçınızdardı bir aytқанда кайталап койдум. Биздикинде көрөлү үчүн кайтып айтат келсиздер. Айлан көчөп, бизди дуурап, сайдал көчөт. Сайдын суусун сайкал кетет, жайындагы мал сал кетет. Айлан көчөт, ким көчөт? Сайкалбы, сайдалбы, мал салбы. Ой, шайыр жеңе, бұл башымыз уже айланып қалды ғой, бұл айлан көчек болар. Ана жігіттерден бар мı? Дагы бир жолу кайталап берсин. Эке бала. Айлан көчөп, бизди дуурап, сайдал көчөт. Сайдын суусун сайкал кетет, жайындагы мал сал кетет. Айлан көчөт, ким көчөт? Сайкалбы, сайдалбы, мал салбы. Aylar köçet, bardın köçetinden. Туура эмес. Анда мен daha bir әрекетini көрейін. Bir қайтала беріңізші. Жаққа алаға тоқсайыз. Biz анда бұл ебеңіздерге жооп таба алмадық. Анда бізден қайрадан бір biz bardığımız bile Kuday Kulday'dan bakardık. Kuday Kulday'dan bakardık özüm. Şayır şaktan örüklendi, gök kızının bölüklendi, şayır şaktan örüklendi, ezildiğinin bölüklendi, şayır şaşık dedi, şayır katık dedi. Şayır şaktan örüklendi, şayır şaktan örüklendi, ezildiğinin bölüklendi, şayır şaşık dedi, şayır katık dedi. Hareket kılıp başlıyor. Şair şaptan örüklerdi. Şair bir şaptı iki bölüklerdi. Esilgenin bölükleri. Öğrenemez. Hareket kurunca şair şaptan örük verdi. Şair şaptı bölük verdi. Şair örüktü bölük verdi. Ezilgenin bölük verdi. Şair gül kandil verdi. Öğrenemez. Şair şaptan örük derdi, kök kızılın bölük derdi. Şair şaptan örük derdi, ezilgenin bölük derdi. Şair şaşık derdi, şair kanık derdi. Anda biz aytıp koyalım. Asmanda iki ayrı kuyruk. Biri ak kıska kuyruklu ayrı kuyruk, biri kara kıska kuyruklu ayrı kuyruk. Ak kıska kuyruklu ayrı kuyruklu canım, kara kıska kuyruklu ayrı kuyruklu soğuk, kara kıska kuyruklu ayrı kuyruklu canım, ak kıska kuyruklu ayrı kuyruklu soğuk. Anda erkek bala жаңыл maçın жыйынтыгы чыгып kaldı. Kızlar sizlerden bir жаңыл maçımızdan kaytalap koydu. Sizler bizden iki жаңыл maçımızdan kaytalap koydunuzlar. Кезекті қайрадан обылығын обылдырға берелі дағы бізден Ташбалтай Аймандар Зейлігі сіздерге жүрек таңдасын деген шығармасын тарту болсын. Kılçıkta bulan
кезде ойнап гүлдәдім, жаштық кез өтіп баратыр. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Çok var. Bolje, teşekkürler. Küttüm seni gün batağına Uyku gelip uyasına uykusura çatlanacak Küttüm seni ayda yürüdüm kimdi kolum karmadı Eline mumcan çaldıradı eline mumcan çaldıradı Eline mumcan çaldıradı eline mumcan çaldıradı Güldüm seni şödürümdüm tamçıları atlanacak Cengelerim çağla karmay sonu gözlöy baskanacak Güldüm seni kayda yürüdüm kimdi kolum karmadı Eline mumcan çaldıradı eline mumcan çaldıradı Eline mumcan çaldıradı eline mumcan çaldıradı Güldüm senin gün bakandan tam sürülüp atlanacak Uyku gelip uyasına uykusura çatlanacak Güldüm seni sen beni güdersin Suyu gönderdin kayığına kaladı çok düşürsün Suyu gönderdin kayığına kalanı çok düşürsün Suyu gönderdin kayığına kalanı çok düşürsün En son erkek baba. Arı sizin kayrdı sizge çeksiz Aytpayanı saptığı erkim jetmez
Birin görsöň hankeý, birin görsöň aýjürek, kızlar biýlep jatkanda ergi degen gaýjürek demekçi. Sizlerdiň nazarыңızдарда ejekelerden tüzülgön dakka video.
da o çirkin dünya. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Caşekende bir akka kongon jigit caşeken. Kalın elin kalkası bolgon jigit caşeken. Kalın elin kalkası ay bolgon jigit caşeken. Ay bolgon jigit caşeken. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Жақшы жігіт аспанда күндіз болып тұрбайды, жақшы қыздар жақада күндіз болып тұрбайды, жақшы қыздар жақада күндіз болып тұрбайды, күндіз болып тұрбайды. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Su atası çarpıkan bulak olup durbaydı. Söz atası kalaygan bulak olup durbaydı. Ürdünmeyin jigitler ay uyak olup durbaydı. Ay uyak olup durbaydı. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Tamam açtı tatlısı tuzdan çıkar durbaydı. Tuzda dolgan bereke kıştan çıkar durbaydı. Canlıların danısı da kızdan çıkar durbaydı. Kızdan çıkar durbaydı. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Anneden balanı bölme durgan dostoçu. Жақшы адамдар күбөлү өлбөй турган болсочу. Жақшы адамдар күбөлү ай өлбөй турган болсочу. Өлбөй турган болсочу. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Ata kanat desengçi da o çirkin dünya. Ata